In today's news, the South African Cane Growers Association has launched the Save Our Sugar campaign, urging South Africans to choose locally produced sugar over imported alternatives. The industry supports over 1 million livelihoods, especially in rural Mpumalanga and KwaZulu-Natal. Imported sugar, which is often heavily subsidized, has cost local growers 684 million rand in just 2 months, threatening thousands of jobs and the sustainability of small-scale farmers. The association's chairperson, Higgins Mdluli, says buying local sugar isn't just about quality, but about protecting communities. He warns consumers to check labels carefully, noting that wording such as packed in South Africa may still indicate imported sugar. Na jarelange versoeke van produsente dat die grenspad tussen Lesotho en Suid-Afrika herstel moet word, het Vrystaat Landbou tot die gevolg gekom dat 'n betroubare selfoonsein en ander moderne tegnologie veel meer doeltreffend sal wees om landelike veiligheid te verseker. Dit volg na 'n konsultasievergadering met grensboere. Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, wy uit oor hierdie insig. Die veiligheidssituasie en oorgrensmisdaad op die Lesotho-grens kom al baie jare met ons saam. Verskeie pogings aangewend deur Vrystaat Landbou en die boere om die probleem aan te spreek, het nie resultate gelewer nie. Daar is op 'n stadium 'n grensheining gespan wat deur die Departement van Landbou gesubsidieer was, wat die boere gespan het. Die grensdraad is egter, soos dit opgerig word, weer afgebreek. Daarom het ons versoek dat moontlik die grenspad herstel moet word en 'n pad gebou word langs die grens om basies die patrollering van die heining te verseker en die afbreek van die heining te beskerm. Dit het egter nie plaasgevind nie en die staatsdepartemente stryd tussen mekaar oor wie verantwoordelik is dan nou vir die pad. Na 'n konsultasievergadering op die 29 September het ons saam met die boere gesit en die situasie geprioritiseer en toe besef dat 'n grenspad op die huidige stadium nie die nodige oplossing sal wees en die koste daaraan verbonde, want dit sal nou uit ons eie sakke uit moes gebeur. En daarom het ons met mekaar gepraat en gekyk wat kan ons beter doen. En het ons besef dat tegnologie in die sin van drones, kameras en self beter syne vir ons beter gaan werk op die huidige stadium sodat ons vroeë waarskuwing kan kry om misdaad dan te bekamp. Die weermag wat op die huidige stadium die pad patrolleer, doen dit nie effektief nie en hulle verskoning is dat die pad onrybaar is, maar dele waar die pad wel rybaar is en die Lesotho's dan nou daar klippe in die paaie pak, is die weermag onwillig om dan die klippe self te verwyder en sê dat dit is nie hulle werk nie. Ons gaan egter van Vrystaat Landbou se kant af die boere se hand vat en ons gaan kyk wat ons kan doen om tegnologie op die grens te vestig en die boere dan te ondersteun, want ons kan regtig nie meer die boere op die grens versaak nie. En dit was dan Francois Wilken van Vrystaat Landbou. The Minister of Agriculture, John Steenhuisen, has appointed Advocate Karisha Pillay to be the department's ministerial nominee to the board of the National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals, or the NSPCA. Steenhuisen said this appointment was significant as the department had not been represented on the council since the last ministerial nominee left the department in 2017. He considers Senior Advocate Pillay's presence on the council as critical for the advancement of animal welfare within the country. Pillay is a seasoned member of the Cape Bar, having practiced law for almost 24 years. Graan- en oliesaadprodusente het die rekords behoorlik laat spat tydens Graan Suid-Afrika se Groei vir Goud nasionale opbrengskompetisie wat verlede week in Johannesburg plaasgevind het. Ten spyte van wisselvallige weer is daar vanjaar 6 nuwe mielierekords, 3 sojaboonrekords en 2 rekords vir koring onder besproeiing opgestel. Corneille Lou van Graan SA sê die resultate beklemtoon nie net wetenskaplike vooruitgang nie, maar ook die veerkragtigheid van produsente. In die mielieafdeling het Brian de Tooy, Dani Bester, Neil Meneses, M.J. Ferreira, PGL Boerdery, Jan Botma
en Citrusrand boerdery Koning Gekraai. In die kategorie vir sojabone het die Lou broers, Davie Brits, Daniel Slabbert, Johan Pistorius, Theodor van Rensburg, Greiling van die Kerk en Robel Thomas die septer in hul onderskeie kategorieë geswaai. In die koring-kategorie het Willem Kreer, Hannes Priver van die noordelike en suidelike streek elk nuwe rekords opgestel, terwyl Ernst Jonker van Makwasi beide die hoogste opbrengs en meeste olie per hektaar in die sonneblom afdeling gewen het. The National Health Laboratory Services has resumed anti-venom production at its upgraded manufacturing facility. The first batch of 536 units of polyvalent snake anti-venom has already been released, with more batches expected in the coming months. 4 additional antivenoms are scheduled for release in November, covering snake, scorpion, spider, and boomsnake bites. Antivenom production is a lengthy process involving venom extraction, purification, and antibody production in horses. The polyvalent antivenom is made from a mix of venoms from 10 South African snake species, offering broad protection in cases where the culprit snake cannot be identified. This marks a vital step in strengthening South Africa's capacity to treat dangerous bites and stings. En die Suid-Afrikaanse varkprodusente-organisasie se versoek dat die statutêre maatreëls rakende heffings, rekords en opgawes en registrasies in die varkbedryf voortgesit moet word, is goedgekeur. Hierdie maatreëls sal op 1 November vanjaar in werking tree en vir 'n tydperk van 3 jaar tot 31 Oktober 2028 van krag wees. Die heffing is op R15.51 per geslagte vark vasgestel en bly dus onveranderd, aangesien SAFPO se direksie ooreengekom het dat geen verhogings te midde van die huidige finansiële druk in die bedryf gemaak moet word nie. Hier is die uitvoerende hoofbeampte Marlene Lou. So daar's 6 sleutelfunksies wat SAPO verrig en befonds. Die eerste een is navorsing en ontwikkeling. So ons versoek en befonds navorsing wat krities is vir varkprodusente om te floreer en vooruit te gaan. En hier is ons die rolspelers met wie ons skakel, navorsingsinstellings en die Suid-Afrikaanse universiteite. Dan die tweede ding waarvoor ons die geld gebruik is verbruikersversekeringsprogram. So dit staan ook bekend as POC 360 en dit is ons raamwerk waar ons kwessies soos dierewelvaart, dieregesondheid, voedselveiligheid en biosekuriteit bestuur en dan word die programme ook geaudit. Die derde een is 'n verbruikersopleiding en bemarkingsprogram en ek dink dit is redelik voor die hand liggend. Ons promoveer varkvleis as 'n kategorie. Vierde is die insameling en vrystelling van bedryfsinligting aan al ons sleutelbelanghebbendes. Die vyfde en belangrike pilaar is transformasie en hier is ons betrokke by baie ontwikkelende boere en varkprodusente spesifiek in 'n ondersteunende hoedanigheid om hulle te help met tegniese aspekte van varkprodusering. En dan laastens is dit ook krities vir ons om namens ons lede te skakel met ander rolspelers in die industrie. So ons 6de been is skakeling met lede en skakeling met ander kritiese rolspelers. En so sê SAFPO se hoofuitvoerende beampte Dr. Marlene Lou. A new report by the Food and Agricultural Organization of the United Nations, the FAO, shows that global food insecurity remains far above 2015 levels. Around 28% of the global population of almost 2.3 billion people were moderately or severely food insecure in 2024, compared to 21.4% or 1.6 billion in 2015. The report also highlighted the fact that only 65% of women of childbearing age achieved so-called minimum dietary diversity between 2019 and 2023, with Sub-Saharan Africa, Central Asia, and Southern Asia lagging.
South Africa's 2025 summer grain harvest is looking strong, according to the latest figures released by the Crop Estimates Committee this week. The 8th production forecast shows total maize production expected to reach 16,18 million tonnes, up 2.4% from the previous forecast, with white maize at 8,33 million tonnes and yellow maize at 7,85 million tonnes. Soybeans, sunflower and ground nut crops remain steady, while sorghum and dry beans are expected to see modest increases. Agbi's chief economist, Wandile Sehlobo, says favourable rainfall and planted areas combined with last year's lower base are driving the boosts. He adds that this ample crop could help to moderate food prices for consumers. Winter cereal crops, including wheat and barley, are showing a slight decline compared to last year, although canola is set to produce a record harvest of 311,640 tonnes. South Africa's farmers are heading into a summer season with optimism, with only 2 more forecasts still to come. And on that good news, that is today's news.